tin kuli en yule to ashele zongo ma de nyala ye to ashele dem biti tamana ngopam and dagbambe en sa zo jambon so kamza ha tabri zone tibo na te yule tenan na amrianim piongo amrian da nan na sham initially pumpon dum panan na sham la nyele kari palala buliche karpanye den nan da shama den yedene zo so ile nan amria shilu orienti deku nzan chante te panwo yung nama kabzal kursimin de taptawza sa nan green grass nama nzan nan nyane flowers nama nyam jima za sa de ka panwo ta'ar nema impiata ta'ar nema ka yirna te jinin mahar pitches bang bazayan kana rupunu buntu kana te zanni mane ma pitches kana anchi reception men de tapta moza sa reception ma la sim setup shayeto atan kuyana blan nan mane karjit al-akara in at the end of the day, I think maybe 2-3 weeks or 1 month. Kanye kamrema gorgan tampune kabla pasarga. So actually, andila karang at the end of the day ka amrema to be champion yanga ma current to shamba. This was motin na Qatar mala jewel of nation to do no pune and to table sexy bolubo. Benir ba iman channel tizan jima zantin check number marhabi channel. Bamba iman habi. Okay.